Abahungabana mu cyumweru cyo kwibuka bagabanyutseho 50% mu myaka 13. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko abantu bagira ihungabana mu cyumweru cyo kwibuka abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 bavuye ku barenga 4,000 mu mwaka wa 2011 bagera ku bihumbi 2,000. Imibare yashyizwe hanze na RBC kuri wa 4 Mata 2025 igaragaza ko kuva mu myaka 13 ishize abagira ihungabana mu gihe cyo kwibuka mu Rwanda bari mu byiciro 4 by'ingenzi. Barimo icyo kuva mu mwaka wa 2010 kugeza mu mwaka wa 2015, aho imibare y'abagiraga ihungabana mu cyumweru cyo kwibuka yari hagati y'ibihumbi 3 n'abarenga ibihumbi 4. Mu mwaka wa 2010 abagize ihungabana mu cyumweru cyo kwibuka bari 3,193, naho mu mwaka wa 2011 bagera ku 4,363. Bigeze mu mwaka wa 2012 baba 4,095. Mu mwaka wa 2013 bari 3,702, naho mu mwaka wa 2014 baba 3,471. Bigeze mu mwaka wa 2015 hongera kubarurwa abangana n'3,240 bagize ihungabana. Icyiciro cya kabiri cy'abagize ihungabana mu cyumweru cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ni icyo kuva mu 2016 kugeza mu 2019. Icyo gihe abagize ihungabana buri mwaka bari hagati y'ibihumbi 2,000 n'abarengaho gato ibihumbi 3. Mu mwaka wa 2016 abahuye n'ihungabana mu gihe cyo kwibuka bari 2,554, naho mu mwaka wa 2017 baramanuka baba 2,000 n'abantu 43. Bigeze mu mwaka wa 2018 bongera kuzamuka baba 2,628, naho mu mwaka wa 2019 bongera kugera ku bantu 3,268. Icyiciro cya gatatu cy'iyo mibare kirimo imyaka 2 yo mu bihe cya COVID-19, aho umubare wagabanutse bitewe n'uko ibikorwa byo kwibuka byakozwe mu buryo budahuza abantu benshi. Mu mwaka wa 2020 abahuye n'ihungabana mu cyumweru cyo kwibuka bari 696. Bigeze muri 2021 baba 964. Icyiciro cya kane kirimo imyaka 3 iheruka ari nacyo kigaragaza ko mu myaka 13 ishize abantu bahungabanaga mu cyumweru cyo kwibuka abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi bagabanyutseho ababarirwa mu bihumbi 2,000. Mu mwaka wa 2022 abahuye n'ihungabana mu cyumweru cyo kwibuka ni 1,923. Bigeze mu mwaka wa 2023 barazamuka baba 2,184, naho mu mwaka wa 2024 mu cyumweru cyo kwibuka bari 2,000 n'abantu 16. Imibare ya RBC kandi igaragaza ko 2016 bahuye n'ihungabana mu cyumweru cyo kwibuka mu mwaka wa 2024. Muri bo abagera ku 1,403 bari hejuru y'imyaka 35, mu gihe abandi 464 bari hagati y'imyaka 25 n'imyaka 35, naho abantu 140 bari hagati y'imyaka 15 n'imyaka 24, mu gihe abantu 9 bari munsi y'imyaka 15. Mu bahuye n'ihungabana mu mwaka wa 2024 kandi higanjemo abagore kuko bihariye 89%, bangana n'abantu 1,786, mu gihe abagabo bagize 11% bangana n'abantu 230. RBC igaragaza ko ibyo bidasobanuye ko abagabo badahura n'ihungabana cyane, ahubwo ko bo badakunda kubigaragaza nk'abagore. Dr Gishoma Darius ukuriye ishami ry'ubuzima bwo mu mutwe muri RBC yavuze ko nubwo imyaka ibaye 31 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye ndetse n'imibare y'abahungabana ikaba itakiri nk'iyo mu myaka 13 ishize, ariko abahungabana bafite ibikomere bagihari. Mu gihe cyo kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994,
Abaturarwanda barasabwa kwirinda ibikorwa bitoneka abarokotse Jenoside kuko bagifite ibikomere, ari nabyo bibatera ihungabana ku buryo ibyo bikorwa biba bibongerera ibikomere n'ibyambere bitarakira.